Perfume ni bukan sekadar macho, dia ada aura seksi yang smooth. Macam lelaki yang gentleman tapi playful. So inilah dia, Zindo Glory Alquds Black Edition. Yang mana Glory Alquds Black Edition adalah hybrid perfume, yang mana kita campurkan daripada Zindo Sultan Aussie dan Zindo Royal 54. Yang mana first impression, you akan dapat more dominant bawaan yang ke arah Sultan Aussie. Ada smoky pineapple, but at the same time, the base note dia, you akan dapat satu bawaan kerang manis tapi soft daripada cotton candy, and then soft saffron daripada Zindo Royal 54 tersebut. Dan dari segi performance adalah Beast mode. dan dari segi longevity dia 8-9 jam dan ke atas. Korang nak pakai indoor, outdoor, tak jadi masalah. As elderly use, nak pergi office, meeting pun boleh. Dan ini adalah perfume yang unisex. Lelaki perempuan boleh pakai. Sangat sesuai. So, untuk Zindo Glory Alquds Black Edition ni, apa yang saya boleh huraikan, first impression memang manly. Tapi, bila lama sikit, dia jadi warm and then sweet. Dan, jenis bau yang buat orang rasa selesa, tapi tak boleh lupa. Macam korang, tak boleh lupa korang punya ex. So, untuk korang yang tak pernah try lagi kita punya hybrid perfume daripada Zindo, which is Zindo Glory Alquds Black Edition, tekan beg kuning, tak pun masuk dalam Zindo sekarang.